كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا Alhamdulillah, kita melihat hari ini masyarakat kita sangat antusias masalah pertanian. Bahan pertama, sesudah kita nanam padi, kita baru tawakal. Mudah-mudahan hasil panen tahun ini sesuai apa yang kita lihat. Maka pemerintah sangat berapresiasi. Apalagi karena hari ini dalam keadaan pandemi, kerja kita sehari-hari dalam petani lanjutkan. Mudah-mudahan masyarakat Aceh Besar sejahtera semua dan masyarakat Aceh Besar mengikuti aturan-aturan petani, mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh Dinas Pertanian, sehingga apa yang kita harapkan nanti akan baik. أنشروا وحلى الكلام زي نود يا احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحر لو طريق الأرض نسكن كالجبل التحية وبسلام أنشروا